کۆماریەکان کۆتایی دێنن بە کۆنگرەکەیان لە کلیڤلاند. هێشتاش ڕەوشی تورکیا نائارام و بارینە ئاسایی لە وڵاتەکەدا دەستی پێکردووە. واشنگتن میوانداری کۆنفرانسی بەرەنگاربوونەوەی دەوڵەتی ئیسلامی دەکات. خۆش هاتنەوە بۆ کورد کۆنێکشنێکی نوێ لە واشنگتنەوە. کورد کۆنێکشن دە هەر ڕۆژە ئینی و سێشەمێدا لە بەشێ کوردیە دەنگێ ئەمریکا تێ ئامادەکردن و بزندی لە کەناڵە NRT تێ بەلافکردن. پارتیا کۆماریان کۆنگرەیە خۆی یا گشتی لە کلیڤلاند بێ داوی کرد بێ بژراندنا دۆنالد ترامپ بۆ سەرۆکاتیە. کۆنگر چار ڕۆژان بەردەوام کرد گۆ هەلوەست و نەرینە کۆماریان دەرباری پاشەڕۆژە ئەمریکا دە دیار کرد. دوێ راپۆرتێ دە هێن خەبات و هەلمەتێ وێ کۆنگرێ بێ تایبەتی ڕۆژە داوی و ئەنجامێ وێ دیار دکە. بەرەوباژی تەڤایە پێشبینیان کۆنگرێ نیشتمانیە پارتیا کۆماری لێنادی کلیڤلاند ویلایەتە ئۆهایۆ بێ ئالۆزی دەرباز بوو. تەوی ڕخنەیەن گەلک مەزن ji چەندین لایەنان لە دۆنالد ترامپ لێنها ئەو کاندیدێ پارتیا کۆماریە ji بۆ سەرۆکاتیە ئەمریکا لێ هەشتی مەها 11. Delegates and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States. ترامپ گوتە نوێنەرên partiyê û gelê Emerîkî ew bi şanazî ve namzedkirinê pesend dike û piştrast e ku ew ê ser bikevin. Mike Pence destnîşan kiriye cêgirê serokî pesnên Trump dan û qet behsê cudahiyên xwe digel wî nekirin belku gumanên parêzgaran li ser wî dadan û got ew ê girêdayî destûrî be û ecendeyeka rastgira bihêz biafirîne. Dijatîkirina Trump li gotara Sînatorê Texas Ted Cruz de bû. Ez bawer nakim peyva Cruz bandoreke baş hebe lê dîsan alîgirî wî dê piştevaniya berdewam bikin. Eger wî xwast di sala 2020 de xwe berbijêre. Lê plan niha ew e ku Trump di 2016 de bi ser keve. Em ê li gel kandîdê xwe bin heta serkeftinê. Rexneyegirên Cruz dibêjin wî sûnd û sozên xwe yên demê kampênê bi cih neanîn بۆ پشتەوانیە هەر کاندیدێکی ژناف هەفتەیان ئەو یەک جوان بوو. قەت نەپرسێک و هەفگirtin di navpartiyê de hebû ya ku Ted Cruz kirî û reaksiyona wî belgeyeke li ser vê yekê. نوێنەرên partiyê dibêjin helwestê Cruz û nehatina neyarên dîyên Trump Jeb Bush û John Kasich fermandarê Ohio ku mîvandariya kongrî dike wê watayê nade ku komarî dabeş bûne belku bûye sedemê pitir êgirtinê. مرۆڤ çi qas li gel vî rûne ew qas nêrînên wî yên xurt dizan. Yek ji wan xurtiya wî ew e ku xwe gihandiye dervê dengderên komariyên klasîk û gelek kesên serbixwe û demokrat kirine piştevanê xwe. Ji kesên li herêmê û li dervê Amerîka ji bo wan giring e ku Trump dê guherînan bike ku ya Obama û Clintonê nikarîn encam bidin û di daxuyaniyame de dibînin. Me şerê Lîbya dît û şerê Sûriya û Iraqê dibînin û pêşdaçûna Daişê dibînin. Rewşa digel Îranê û ji navbirina kêmaniyan û koçberiya berew Ewropa û rûdana van hemû pirsan di heft heşt salan de naê teqbûl kirin. Li dervê kongrê jî xwepêşandan ji roja yekê de her hebûn. Xwepêşandanên roja dawî jî gelekê tund bûn lê dîsan polîsan ew kontrol kirin. Di navxolên kongrê de her tişt bi mebesta handan û vejandina partiya komarî bû. I am Hispanic, full-blooded. Ez bixwe Latîno me. Bavkalên min ji Meksîko hatine. Donald Trump ji bo min astayekê ye. Ew ê cîhanê ava bike û pirsa koçberiyê bi salane berdewam e. Em ê dengê xwe bidin Donald Trump ji ber ku Donald Trump dê Kurdan ji metirsiya Daişê biparêze. Siyaseta Obama serketî nebû. Jinên Kurdan hatin revandin, tecawuzkirin û eşkencedan ji aliyê Daişê û İslamiyan de. Dem hatiye ku ev bihê rawistandin. Her kesê dengê xwe bide Hillary Clinton dê bibe berdewamiya siyaseta Obama. Dê pitir bejdariya tecawuz, kuştin û êrişên xwekujiyê bike. Ji bo hevalên min ên Kurd, serkeftin nizîk e. Donald Trump bi serkeve dê Kurd azad bibin.
Di Kongrê Niştimanî de komariyan nîşan da ku ji mareka siyasetvanên jîhatî dora kandîdê wan Donald Trump girtiye û hilbijartinên serokatiyê û ew niha vedgerin malên xwe bo amadekariyan ji qonaxa bi zehmettir re. Ew qonax çawa ye? Ew ê rûbirûyî berbijarekî demokratan da. Lê berbijarkiye heta niha xanima yekiya Amerîka û wezîra derve berê Hillary Clinton bi tenê berbijare ji bo bibe kandîda demokratan. Lê divê li Kongrê Niştimaniyê Partiya Demokratan li Philadelphia roja duşembeyê bê destnîşan kirin. Niha Kongrê Komariyan vetrivetin em jî beref Philadelphia diçin bo rûmalkirina Kongrê Demokratan. Dexîlê şemo ji Kongrê Komariyan li bajarê Clevelandê wilayeta Ohio. Piştî têkçûna kudetaya leşkerî li Tirkiye di Înyaborî de Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan berdewamiya hilmetên xwe li dijî rikberên xwe dike goya dawî ragihandina rewşa awarte li welêt bû. Ev raport roniyê tîne ser rewşa heyî ya li Tirkiye û kêşeyên wê yên siyasî. Ülke genelinde 21/7/2016 Serokê Perlemanê Tirkiye bi fermî biryara sepandina rewşa awarte li seranserî welatî bû demê sê mehan ragihand piştî hefteyekê ji kudeta leşkeriya neserkeftî. Serokkomarê Tirkiye biryara rewşa awarte piştî kombûna civata parastina niştimaniya Tirkiye ragihand û ew dibêjit merem nehêlana gefane li ser demokrasî û desthelata qanûnê û maf û azadiyan li Tirkiye. Silahlı kuvvetlerimizde Ez bawer dikim pozîtîv e. Ev welat bi hesanî bi destê me neketiye û em bi esanî jî dest jê bernadin. Em meydana vala nakin û ew bi firok û helîkopteran bi çi tên berawerin. Pesendkirina biryara rewşa awarte wê rêxweş bikit bo destberdana berfireha hikûmetê bû çavdêrî û armançkirina opozisyonê. Heta niha bi dehan hezaran kes hatîne desteserkirin û ji wan endamê leşkeriyên Tirkiye û mamosta û dadûwer û mamostayên zanîngehê û çendîn karmendên hikûmetê ku ev ji nîgeraniya Ewropa li ser azadî û desthelata qanûnê li Tirkiye zêdetir diket. Me bû hevalên xwe rûn û eşkera kir em piştevanên binyadên demokrasî û qanûna dikin. û çi behane nînin bo astankirina maf û azadiyên serekî bi taybet li zanîngeh û dadgeha û em bi vê çendê razî nabîn. Rewşa awarte li Tirkiye tirsa serdemê kudeta leşkerî ya sala 1980 xwartir kir ku li wî demê piraniya deverên Kurdan li jêr rewşa awarte dabû û hinek bawer dikin ku rewşa awarte li deverên Kurdan çi caran bi dawî nehatiye û careseriya astengên siyasiyên Tirkiye bi tenê bi rêyên demokrasî dêtekirin. Ana ji pêvajoya Yekîtiya Ewropa û pêvajoya Tirkiye ku bi vê endamê Yekîtiya Ewropa aniye danî alîkî û rejima yek merivkî didome. Di rejima yek merivkî ku bidome divê rejimê de mixabin ne hukuk ne demokrasî ne çareserkirina pirsgirêkê têzman. Wizareta Derveya Amerîka helwîstê xwe derbarê ragihandina rewşa awarte li Tirkiye û parastina maf û azadiyan û demokrasiyê piştrast diket. Tirkî xeme ji bo me wekû hevalbend û demokrasî jî ji bo me xeme em ê nêzî gel Tirkiye kar bikin. Lê heman demê de em gefa li ser Tirkiyê berçav digirin. Serokê Amerîka Barack Obama rijdî li serokê Tirkiye kir ve kulîn û dadgehkirina karawa digel bejdarbûyên kudetayê bêtekirin bi awayekê maf û azadî û demokrasiya welatî neête bin pêkirin. Xalid Fettah, Dengê Amerîka. پیاوێکی خەڵکی ستانی کۆلۆرادۆ لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لەگەڵ هێزە کوردیەکاندا لە سووریا شەڕی دژی دەوڵەتی ئیسلامی دەکرد وەک دایکی دەڵێت کوژراوە. سوزن شەرلی دەڵێت کونسڵخانەی ئەمریکا لە تورکیا پەیوەندیان پێوە کردووە و پێیان ڕاگەیاندووە کوڕەکەی کە ناوی لەوی شێرلیە تەمەنی 24 ساڵە ڕۆژی چواردەی مانگی حەود مینێکی پیادا تەقیوەتەوە و جانی لەدەستداوە. دایکی لیڤی دەڵێت کوڕەکەی لە قۆناغی ئامادەییدا دەوێت ببێتە مەرینز بەڵام بەهۆی ئەوەی چاوی کەس بۆ نەیتوانیوە و دەشڵێت لیڤی ئەم ڕێکخراوی دەوڵەتی ئیسلامی بە بەدکارێکی زۆر خراپ ناودێر کردووە. هەر بۆیەشە پەیوەندی بە هێزە کوردیەکانەوە کردووە لە سووریا و لە عێراقیشدا. هەر لەسەر دۆسەی لیڤی شێرلی ئەمریکایی کە لە سووریا کوژراوە پامنێری دەنگی ئەمریکا لە کۆبانیەوە راپۆرتێکی بۆ ناردووین. Ji dema goyekeniyên parastina gel YPG û ya jin YPG hatin damezrandin li herêmên Kurda li bakurî Sûriyayê ev hêz kete şerrekî demdirêj li hember komên çekdar bi taybet yên radîkal.
اف شر هانه بالا جهان کشاند و گلک دلخازن بیانی جهمی نتوان تبلی رفن یپگه بون و مل بمل پیرا کت ناف ویتا کوشینه و گلک جوان جی ده ناف قادن شردا جیانا خوش دستدان. جوان دلخازن گو تبلی یپگه بونه لیف جوناتhan شیرلی ایگو ده اصل خدا امریکیه و پشتی ده سالان جه تبلی بونه اوی ناوانده راگهاندنا یپگه به داخویانیه که آشکره کرگو شروان وانی امریکی لیف جوناتhan شیرلی ایگو ده ناوی یپگه دا به ناوی آگر شروان تیناس کرن له اپراسیونا من بجه جیانا خوش دست دا. Good afternoon, my name is Auger in Kurdish, it means fire, and my real name is Jack. I came here to Rojava to stop Daesh, or ISIS as it's known more commonly in America. They're my definition of pure evil. I don't think good people in a society can stick other people inside of a cage and set them on fire. So, yeah, I came here to stop that. ده داخویانیا یپگه دا هات آشکره کرن. آگر شروان ده صبات 2015 دا جاره یکمین هات هریمین کردا و تبلی رفن یپگه بو. آگر ده اپراسیونا شهید روبار قامشلو دا جیه خود انیا پیش دا گرد. و پشتی رزگار کرنا چیای کزوانا آگر وگریا ولات خواه و ده چلیا 2016 دا آگر دیسا وگریا و جیه خود ناو رفن یپگه دا گرد و لکانتونا جزیره و کانتونا کوبانی تبلی خباتا پاراستنه بو. و هری داوی آگر تبلی اپراسیونا شهید ابو لیلا جبو رزگار کرنا باجار من بجه بو. هر وها ده داخیانی دا هات دیار کرن. تکوشینا آگر و برخداناوی تکوشینا کردان هین بهتر دولمند کر. و ناوی خواه دیروکا براتیا گلان نقشاند. ده داوی دا یپگه جمالباتا جانگوری آگر شروان و تواهی مالبات جانگوریان را سرساغی خواست. محمود بالی دنگ امریکا. کوبانه. شرعی لدیجی داعش هر بردوام دبه گو امریکا سرکشیا ویدکه و هولدانین خودکه بو کمکرنا آلیکاریا ولاتین جیهان جبو تکبرنا داعش گو وزیر دروه جون کیری حلمت دیپلماتی بردوام دکه بو شرعی لدیجی داعش لهر دوری زانیاریان زیدتر دوی راپورت دیه. چکدارن داعش حزب تنگاویه که دکن دوی دمک و هزن عراقی نزیکتر دبن جبو کنترول کرنا موصل یا کوشار هری مزنه لعراق که دبن کنترولا داعش دایه. نها کس نکاره بیجا چو پیشکتن پیدا نبونه داعش گلک دور لعراقی جدزدانه. وزیر براوانی یند کمپینا تکبرنا دولت اسلامی کار دکن دیگر فرماندار هزن امریکی لروجهالات ناوین دا کمبون آوان لسرویه که بو که چه کار پیویز به دا اپراسیون آوان لموصل و هر وصال رقا بسرکوه. دوی ام بچاوکی کم لوی اپراسیون ننرین موصل باجارک مزنه 2 میلیون رونشوان لهنه لو ما دوی ام پشراز بین که ام آماده نه. تکبرنا دولت اسلامی نتنه او کو باجاران جدست وان درخینن او کسن جتر داعش کوجبر بونه پیویز بجهه که اولانه دا کو وگرن جهوارن خواه. وکو جنرال ووتیل گوته پرانیا اخفتنا و لسر وی کی بو پشتی رزگار کرنی و چه به پلان سقامگیری و جنو اوا کرنی پیوستن. دوی دمکو داعش گلک دوران لعراق و سوریه جدز دده شرج بو هلوشاندنا خلافت داعش بداوی ناید. ام کارن کنترول بکن و باجار جنوبا آوا بکن لی ام نکارن وان یک جار هلینن. شارزاد دنزانین به صدان جملیتانان بلاف دبن و رنگ او ایریشن خول سرانسری جیهانه بردوام بکن. راوین دوسکی، دنگ امریکا. کاریستو کمکجیا به سر کردین ازیدی دهات جعالی داعش و باندور لسر هر رنگ جیانی کر و دل هر کسکی جی هجاند. سینماجی بشک جوان بشایه گو او ایش آنی برچوان. میوان کرد کنکشن در هنر بلگه فیلم ده بناوی هفته و چارمین فرمانه یا لسر کمکجیا گنده کو جویه هروسا جی او ریوبری ریخستنا کاردوخه لحریما کردستان بریز سید محمد قالك بخير هاتي كريم محمد بريز سيد لبوهاتنات امريكا بيشيز بخيراتنا تدكن زور سباس اف هاتن
برنگکی فرمی تهاتیه و خواندن جو عالی حکومت امریکی و یان تبصری خواهاتی بو فیلمی خوی یه دوکومنت هر دو عالیه هم لایان فرمی هاتین هم خو حول دای و بهانه نشاندان دوکومنت و کاراسات بسر ازدی و شنگال هاتی بشن خدمت که ملت خوب کی بله استنگین گو هاتن پیشات زانم روش نها گلکی آلوز و گلکی شهیه بو در هینا کرنا فیلم کی وسا گو او کاریستو او ایشهانه بین برچاوا هنکی بحثا او ایشو زان زحمتین گو هاتن پیشاواج بو وی فیلمی دنیای دروست کردن و چک کردن دوکومنت ها خو زور زحمته اما اگر برانبرت به هزای بیتن هزای که جاهل و تاری و هزای که تروریست بیتن و داعش حتما آستانگ زورتره و خطریاتش زورتره اما ما آمانجت زور برز و پیروستریت هی و او خطریات را تحمل کی بله فیلمت وقت هات ناسکرین لسر گنده کوچوی تخازم او تایبت من دیاوی گندیش بوچت او گندا به تایبت نقاند یعنی نه دورک بنیم زان گلک دوری دنیجی یعنی کتن بن ایریشا داعش و به کمکوجی لویدجی چی بو چما تا اف گندا به تایبت نقاند یعنی گرینگیاوی چیه جبو داناسینا به خلکی دنیای دا زورتر شنگال تتناساندن که شنگالش زورجار ناو سنجار تتناساندن و او حادثه و شر داعش برانبر کردت میت ازیدی زورتر به هاتی ناساندن اما هنگی خود زورتر ورد بی او نیوه زورتر او معاصات و کاراسات خوب سر شنگال هاتی سر نفس او گنده هاتی چون او گنده 22 کیلومتر باشور داعشه داعش زو گشت او گنده و الگنده تو اگر حساب که 308 ظلام بین شهید کردن کمکوشی بین کردن 8 جن بین کشتن 730 جن و کی جدوان بیت گرتن و اخسیر کردن نکش دست داعش دانه چون کاراسات زور مزن بوسوی گنده به هند ما گند بارز کرد حتی بشین دنگ خوب گینه دنیا بله نها هاتنا تاج امریکا پلان چیه تی فیلمی خل دورنا یعنی پیشان بده یانجی و حکومت امریکی لی خودی در کوه یان تی بسری خو یعنی تی تشتکی وقت چالاکی آب که داگو فیلم بخلکی بده ناس کرن هنر سینما و دوکومنت هنر که زور مازن هم تبی استفاده خوب بکنن همو بواره کده هم دشین هم بو بر پرست حکومت امریکا نشیب دنگ هندک چاپ کردن جوان ده بیتن هم چند زانکویت امریکا و کی جورج تاون و کاتولیک یونیورسیتی و هم هندک بواره دیش تا هندک خرابت انجیو تا بشن هاری کاری ممکن بالا کنه او کاراسات خوب سری میهاتی و هم تشتکی ترش مثلا از موزخانه هولوکوست های جوان ما تنسیق های روز دوشنبه ان شاء الله گپ چی نبره قبل اون فیلم همو دنیا بیت بالا کردن حتی زورتر او آزار و اشکنجه و او ظلم خوب سر ما کرداب عام هاتی و تایبت کردت میت ازدی بیت نشاندن بله نهات وک هم ریوبری رخصتنه کیجی هم جی وک کار سینما دکه دبینه کار سینما کار هنری دکار او کشا ملت کرد او کاریست مسریوان و یاد نجی شری لدیجی داعش کار علی کاریه بکه یعنی خدمت بکه یانجی او تشتكي جهدو جدايج تاكيد هر دو اجرا جريداين بسينما هنرك همشين بزور شولا به استفاده اللي بينا كده همشين به كلاپورا چكين همشين دنگ خوب جاين دنيا از بم هنر السينما يعني حال نكان من حبخو راو رخراو كاردوخ مي هي بو بكوجيان اينون تبي الكردستان همچین هنده ایجار خاردن و جلوبرگ و آوانه بدینه کمپا بدینه آواره اما از بیم هنده پیداویسی دیکشت هی ناو آوانده همچین دنگ مظلومیت وان برخص سینمایی را آسانتر بگینه همو دنیای بله. سینما هنره که همو دنیا دیتن آساندن و تأثیر سوانه هی بله کاری تبیتر لسر بلگه فیلم آیه تولو دل هی گو فیلمه کی سینما چی بکه نه بلگه فیلم یعنی پشتی او تشتی گو تدیتن لبرچاوی خواه نیازلو هی گوت تشتکی بکه تشتکی سینما کردستان همو کاراسات مثلا بلگنامش خون چیکار بیدن همو کاراسات کردستان نه اما از وکو شخصی هدف من آمان جامن اگر فیلم سینمایی چیکار مثلا بون من او سناریوی من هی ناول دایگبون سال 2003 هنگی داعش ناد بود چیکردن گروه کدی ها و جند الاسلام نابو پاشو بو انصار الاسلام سال 2003 هاتن بردمان کردن رخ حزب امریکی و نمان او ایدئولوژی داعش و سردمه نوکای پیچک ماستر لهات من پی خوش اگر فیلم اگه بیت چک کردن سبارت بیکارسات هر سرکفتی به گلکس سپاس بو هات ناته ببینید خوشیده گلکس سپاس سپاس
مامۆستایەکی ئەمریکی bi navê Leland Stanford Scottê yê got tê naskirin bi navê Mr. Lee di nav şagirtên xwe de di duê vê mehê de jiyana xwe ji dest da û li Kurdistanê bin ax bû li gor xwestika wî. Zaneyariyên zêdetir di vê raportê de di derbarê vî mamostayê Emerîkî de. Leland Stanford Scott kesek Emerîkiye li wilayeta Hawaii di jê 67 saliyê da seredana Kurdistanê kir û bûma wê 4 heyvan wek xwebaş di nav kempa awerên êzidiyan da li bacê kendala kar kir û genc û xurtfêrî zimanê îngilîzî kirin û hevkariyek baş diger rêkxirawa herîkariya Kurdistanê ya Swêdî li wê kempê hebû. تصمیمی وی که لێرە لە کوردستان بەخاک بسپێردرێ لایەن مدارەکانی و نەوەکانیەوە جیراتوکین چاویان لەو هەموو ئیمەیل و ڕسم و ئەوانە کردبوو کە مسترلیم ئەو ماوەی چارمانگەی کە بەخۆ بەخش لێرە لە گەرمە هاوکاری کردبوو نردبوویەوە نیشانی دابوو کە لێروکانە چەند خۆشبەخت بووە چەندە ڕازی بوو لەوەی کە ئەو خۆشەویستی کە لە خەرچی وەرگرتیە و ئەو دایتە خەرکەکەی ئێروکانە لەبەر هەندێ داوایان لێکردلیان پرسین ئەگەر ڕوخسەت بدرێتن کە بە شێوەی یەزیدی لێرە بەخاک بسپێدرێ. رسمي مسيحي بن ازديبن شعب دبدان فرقنينا شوفو او نقوتي ازدي شما عراقي از خدمتها فلان كسب كان خاص نا قلت شم خدمتها شعب عراقي كان چونکی دنافوان گنجان دا باندورا خو هبو اجبلی فێرکردنا زمانی ئینگلیزی gelek karên dî encam didan di nav kempan da ew genç وغراوي دلێژ بوون و پڕی خەمگین بوون. بدراوێ خوا یعنی مەتەن ڕاتبێ خوا ئەو مساعدا خەڵکێ کرد و دراودا خەڵکێ و تشت مساعدا خەڵکێ کرد و یعنی ئەو ئینسانێکی زیدە ئیقەنج بوو و هەتا دنیای ئینسانی دۆکەوی هەتا دنیای ڕحێوی هەبێ. لیلان ستانفۆردê ئەمریکی 4 meha xizmeta vê kembê ya bacit kendala kirbû. Lewra piştî çûye ber dilovaniya Xwedê, xelkê vê kembê bi rê û resmên rastpardina wî bû axê il Kurdistanê rabûn. Selam balayî dengê Emerîka kempa bacit kendala Duhok. لە تورکیا ژمارەی هەنگاو گیراونەتە بەر پاش کودەتا سەرنەگرتووەکە. لەوانە ڕاگررتنی کارکردنە بە پەیماننامەی مافەکانی مرۆڤی یەکێتی ئەوروپا هاوکاتی ئەو بارانە ئاسایی ڕاگەیەندراوە. دەسەڵاتدارانی وڵاتەکە دەڵێن لەگەڵ ئەم ڕەوشەشدا ماف و ئازادیە بنچینەیەکانی خەڵک پارێزراون. کاوە بێسارانی چالاکوانی سیاسی میوانی کورد کۆنێکشنە لە ڕێی سکایپەوە. کاکاوە سپاس بۆ ئامادەبوونت. دەکرێت سەرەتا پێم بڵێ ڕاگررتنی کارکردن بە پەیماننامەی مافەکانی مرۆڤ لە ناو ئەوروپاییەکاندا چ جۆرە دەنگدانەوەیەکی هەبووە بۆ چۆنیش ڕەنگی داوەتەوە. دۆسپاس بۆ بەرنامەکەتان بەڕاستی هەست ناکەم کەوا ئەوروپا بەتابەتی دەستگا ڕسمیەکانیان خۆیان دۆ شڵاژانە بێت بۆ ئەم مەسلەیە. جگەل لەوەی تەنها هەڕەشەکردنیەکی تورکیا بوو بۆ هێنانەوەی ئەدامکردن. خۆ دەزانێت لە ماوەی 6 مانگی پێشوە تورکیا با بڵێن کوشتارێکی زۆری لە کوردستانی باکوور کرد لە نەسیبین لە جززیرە لەملا لەولا لە بۆچوونی ڕسمی فەرمی ئەوروپا زۆر بێدەنگ بوو. ئەو شێگرێت بۆ بەرژەوەندی خوانکەوە ئەگەرێتەوە تورکیا ڕۆڵێکی تایبەتی هەیە بووان بە تایبەتی ترساندنی سیاسەتی ئۆردوگان بۆ بەکارهێنانی مەسلەی پەنابەردەکان لەسەر ئەوروپا ترسیشی وادێکردەوە بێدان بن. لێکدانەوەکان و شیکردنەوەکان ئەگەر یارمەتیم بەی زۆرن لەسەر ئەم مەسلەی کودەتایە هەندێک بە سیناریۆی دەزانن هەندێک بە پێچەوانەوە دەڵێن ناکودەتا بووە. جەنابەت چ ڕوانینێکت هەیە؟ وڵی بەڕێزم ئەگەر سینارۆبیان کودەتا بێ لە هەردوو ئەوەی کەوا بەلا سەیرە ئەوەی کەوا دۆکو ئۆردوگان وتی ئەم کودەتاوە لە ئاسمانەوە دابازی بۆیان. باش ئەگەر لە ئاسمانە دابازە بێت چۆن لە ماوەی دوای 6 سعات لە کودەتاکە توانی 2754 قازی و حاکم دەرکات. چۆن توانی حدودی 15,000 مامۆستا و لە وەزارەتی تربیە دەرکات. چۆن توانی 1554 مامۆستای زانگۆ دەرکات. چۆن توانێت بە مەژموع تایسا خۆیاوە لە 6,000 کەس یان دەکراون یان چ بێتەوە.
ئەوەی کە ئەم بەرێگا ئەی کردوتی بەرەگا هەمان شتا کە بۆی بچین سەدام کردی لە ساڵی 79 بەڵێ کاکاوە ئەگەر یارمەتی بە زۆرێک لە چاودێر لەو بڕواایەدان هەدەپە یاخولایانی کوردی لە تورکیادا زۆر بە شێوەیەکی گونجاو سەر و سەودای لەگەڵ ئەم کودەتایەدا کرد بەڕای تو ئەمە دەبێتە هۆکارێک تا ئەردۆغان بە سیاسەتەکانی خۆیدا بچێتەوە و دانوستانی ئاشتی دەست پێ بکاتەوە من لە بڕایانیم چکە سیاسەتی ئۆردوگان و بۆ چون ئۆردوگان ئەو نیەکەوە بتوانێت مەسلەی کوردی و قەیرانی کوردی لە تورکیا بە شێوەیەکی ئاشتی چارسەرکە لەو بڕوایم یەک بە دوای یەکتیایی سا خەریکی گوڵانە دوایێتەوە سەر کورد دوایێتەوە خەریکی سەرباز و جێشی تورکی بخاتە ژێر کۆنتترۆلی خۆیەوە گوڵام لە ناوبەرێ لەبەرەوە لەو بڕوانیم کەوا بێت و جارێشکە بۆ چونی دانستانی ئاشتی دەست پێ بکاتەوە هەر لەم ڕۆژەی تورکیادا ماڵپەڕی ویکیلیکس ژمارە بەڵگەنامەی بڵاو کردوێتەوە تایبەت بە پەیوەندیەکانی باشووری کوردستان لەگەڵ ئاکپارتی یاخۆ لەگەڵ حکوومەتی تورکیادا ئەم ڕەوشەی تورکیا چ جۆرە کاریگەریەکی دەبێ بەسەر باشووری کوردستانەوە زۆر بە کورتی تکایە زۆر پرمەترسیە زۆر ئەم جارێک کەشکەوە متمانە و مزاقێتی خەڵکەکە بۆ حکوومەتی هەروین بۆ کوردستان نێشتۆنێ ئەگەر دەوڵەتێکمان هەبێ وڵاتێکمان هەبێتەوە ڕێزی قانون وتیابێ ڕۆزی یاسا هەبێ ڕێزی مۆسات هەبێ پێویستە مدعی دعامی کوردستان مەفرۆضە پەرلەمانی کوردستان کۆ بۆیە دانیشتێکی ئەبل کرداسەرە بۆچنەوەیکی سیاسی قانونی کردایەکەوە مەترسیشی گەورە هەیە لەسەر ئاسایشی کوردستان کەکراوە بەداخۆ ئەو شانە تاسە نەکراوە زۆر جارێشکە متمانی خەڵکەکەی ئەوەی کە لاوەش زۆر زۆر سپاس دەکەم بۆ بەشداریت لە کورد کۆنەکشنی ئەمڕۆ زۆر سپاس بۆیەش بەڕێزم تا ڕۆژی سێشەمە و کورد کۆنەکشنێکی نوێ هەر شاد بێت بمێنن بخێر و خۆشی